Ovu 2021. godinu poljoprivredni proizvođači će svakako pamtiti i vrlo rado je pominjati, jer je ova godina bila zaista odlična za proizvodnju strnih žita. Kompanija RVA je kompanija koja voli inovacije, koja prati svetske trendove i to su neki od razloga zašto smo već prve godine, kada se stiva pojavila na tržištu Srbije, odlučili da deo naših semena tretiramo baš sa ovim fungicidom. Sistiva je pokazala svoju pravu moć ove sezone, gde su semena tretirana sa sistivom već u samu jesen bila u odličnoj kondiciji. Još pre nekoliko godina prepoznali smo sam kvalitet i mogu slobodno reći revolucionarnost preparata sistiva i pre svega insistiranje naših kupaca i na osnovu tražnje koju su oni pravili smo odlučili da uvedemo sistivu kao neki redovan tretman kod naših sorti pšenica. Tretman sistivu već treću godinu zaredom Delta Agra će imati u svom portfoliju i apsolutno svaka naša sorta pšenice, tako i ječma, će biti u varijaciji sa tretmanom sistive. Najave naših kupaca koji su i prethodne sezone kupili seme sa sistivom da će ga ponovo kupiti su mi dovoljan razlog da očekujem povećanu tražnju za semenom tretiranom sistivom. Pozivam sve naše poslovne partnere, kao i ljude koji troše semenski materijal kompanije Sava Kop, da na vreme trebuju svoje seme, da se obezbede sa semenom. Kada odaberete vrhunsku sortu koja ima potencijal prinosa preko 10, čak i preko 11 tona po hektaru, vi treba da odaberete za ove sorte vrhunski tretman, vrhunski fungicid, jer samo tako možete da postignete rekordne rezultate. BASF. We create chemistry.